Elmer, ek kom bring vir jou vandag boodskap en hierdie ding kribbel te veel. Is dit beter? Ja. Is dit beter? Dat ding. Ek hou van die koor, kom thuis, almal wat moeite is, kom thuis. Okay, nee, want die moeite het my geraak, maar wat ek eintlik van nou is, Sondag kom thuis. Dit gaan presies vir my boodskap vanoggend. Sondag kom thuis. So, I know we have an English friend in the back, so I'm gonna translate a little bit. So, before we start with the plan, I first have something to read. So ek wil nie ons moet so 'n helikopter op sy gaan ten minste ons soos 'n vliegtuig opvat. So ek wil net begin met ek hoop verstaan almal Engels. Moet ek oor vertaal in Afrikaans of is dit reg as ek Engels praat? Okay, so dankie. So I want to take off like an airplane and I want to take off like a helicopter. So I'm going to start with this. So this morning I told my wife she could embrace her mistakes. So she came to me and gave me a hug. I tried to be normal once. It was the worst 2 minutes of my life. I put my phone on airplane mode. After climbing the Empire State Building, I needed to buy a new phone. It did not fly. I used to be a people person, but people ruined that for me. I don't mean to brag, but I finished my 14-day fast in 1 hour. So ek moet ons dit 'n bietjie mooi opvat en rustig opvat en so I spoke to the Lord, what do I tell people that has already heard everything in their life? And the message of the gospel, it can never change, no matter what age. Maar ek sal wou jy sê die boodskap van die woord bly dieselfde. And the first statement I want to open with is, some people just want to go to heaven, but they never want to be with God. They make heaven the destination, and not a place of acceptance. So many has made heaven the goal, and they use hell to promote it. Baie mense het die hemel die eindpunt gemaak, en hulle het die hel gebruik om dit op te lig, om dit te promote. Ek weet nou nie te promote in Afrikaans, te adverteer. If you're begging to be in heaven, but not begging for God to save a lost soul, I'm actually questioning, are you saved? If it's more important for you to be in heaven than for your neighbor you don't like to be in heaven, that's a very selfish act and very selfish gospel. The gospel is not about me. It's about everybody in front of me. I didn't get saved for me, I got saved for you. Because if I wasn't saved, I wouldn't be standing here. Julle was nie gered vir my nie. Ag, julle was nie gered vir julleself nie, julle was gered vir my. Want as julle nie gered was, sou julle nie voor my kon sit het nie. Ons is gered vir mekaar, nie net vir onsself nie. So, my first question is, en ek weet ons almal ken hierdie vers, is Jesus the way to heaven or the way to the Father? Is Jesus die weg na die Vader of die weg na die hemel toe? Father. Okay. John 14:6. I'm the way, the truth and the life. No one comes to the Father but through me. So if Jesus is the way to the Father, why did we make him the way to heaven? He never said I'm the way to heaven, he said I'm the way to the Father. Some people are so focused on heaven, they miss Jesus standing right next to them. And I spoke to Jesus and this is what he told me. I asked him, why is people more focused on heaven, making heaven? They're scared of hell. Why are they so focused on going to heaven? Hoekom is hulle so gefocus om hemel toe te gaan? En Jesus sit langs my en Jesus told me, because they have more faith in heaven than they have in me. And I cried. Want hoekom het ons meer geloof in die hemel en dat ons eendag die hemel gaan sien as wat ons Jesus gaan sien? And that struck my heart and that hurt me. That broke me. So,
I want to focus on this. Religion and culture has done an excellent job in teaching us unbelief. Kultuur in die wêreld het 'n briljante werk gedoen om ons ongeloof te leer. Die boek van Handelinge het hulle Jesus gesien soos wat julle my sien. 100 jaar terug het Jesus in kerke ingestap soos ek hier voor staan. Why doesn't it happen today? Hoe gebeur dit nie vandag? I hear so many stories of days before I was born, when Jesus walked into the church. But we long for it to happen today. What changed? So, what Jesus pointed out, we made heaven the destination when we're supposed to use heaven as an access point. As God so groot is, if God is so big, why do we believe Jesus lives in heaven? Why do we believe God lives in heaven? As God so groot is, hoe glo ons God lewe in die hemel? Beteken dit die hemel is groter as God? Die hemel is binnekant God. Die hemel is binnekant Jesus. Dit is hoekom ons dit nie kan verstaan nie, want hy is die God van die alomteenwoordigste, die almagtige, Almighty God. Ons is nie veronderstel om dit te verstaan nie. Maar die probleem is, ons as mens, we want to know everything. Ons wil alles verstaan. Maar ons is nie geroep om alles te verstaan nie. Nie nou in hierdie leeftyd. We're not called to know everything, we're just called to believe. And we will know everything one day when we are in heaven and it's revealed to us, but we don't need to know everything now. So if you don't understand it, as ons dit nie nou verstaan nie, hou vas in dit. Want dan, wanneer ons eendag voor Jesus kom, kan ons sê, this I didn't understand, I want to know what this is. Want nou wil ons alles nou weet, so wat gaan ons eendag voor die Vader bring, as ons alles nou weet? Wat 'n vraag gaan ons hom toe bring? Waar gaan die interessantheid wees? As ons alles nou weet hier op aarde? Waar is die mystery? Waar is die geheim van die Vader? Dit is sodat ons dieper kan gaan in hom. Dit is hoekom hy wil hê ons moet dieper gaan, sodat ons meer kan weet van hom. We're supposed to know more of him. So, what does that mean? Wat beteken alles wat ek nou gesê het? Dit beteken, ek moet van hemel af aarde toe leef, en nie van aarde af hemel toe en hoop my gebede word geantwoord nie. I'm not supposed to be thinking and trying to reach heaven, that great pie in the sky people talks about. I'm supposed to be there already, living from heaven to earth, not trying to reach heaven. En dis alles Bybels. En ek wil hê julle moet my toets op die woord. Ephesians 2:6. Ephesians 2 verse 6. God raised up with Christ and seated us with him in heavenly places in Christ Jesus. Ons almal kan saam sê Jesus is in die hemel aan die regterhand van die Vader. We are raised up in Christ Jesus. Jesus is in the right hand of the Father in heaven. We are seated in heavenly places in Christ Jesus. We're in Jesus, so is Jesus, he's in heaven. So, where am I? Doesn't that mean I'm already in heaven? So why do we think we're only going to go to heaven when we die? Dood is nie die toegang vir die hemelse poorte nie. Jesus is. Death is not the access point to heaven. Jesus is. So, have you, I just wrote a funny point here from, have you ever asked where Jesus is? The answer is he's inside of you. Is jy ooit gewonder het waar is Jesus? Hy's binne jou. Hy sien daar nie. Hy is, maar hy's ook binne jou. So, baie kere wanneer Jesus so ver van jou af voel, is want hy wil hê jy moet weet, hy's binne jou. So hy voel baie keer of hy daar deur aan die ander kant is, hy hoor my nie, want hy wil eintlik hê jy moet weet hy's binne jou. So wanneer Jesus so ver weg voel, moet jy weet, ja, dis die tyd wanneer Jesus wil hê ek nou binne my soen. Okay, ek sien nie Jesus, ek sien nie. So when it feels like Jesus is in the far distance, it's time to embrace he's actually living inside of me. So, the sad part is I spoke to Jesus with,
if Jesus is inside of me and I'm already in heaven, why don't my prayers get answered? Hoekom word my gebede nie geantwoord nie as ek klaar in die hemel is en ek is klaar in Jesus? Dit vat my terug na die lewe toe van Jesus. Takes me back to the life of Jesus. Every time he went up the mountain to pray and he came down, something changed. Every time, elke keer wanneer Jesus opgegaan het in die berg en hy het gebid en teruggekom het, het iets verander. Jesus never had an unanswered prayer. So why do we have so many? Don't you think it's time that we should figure out what Jesus is praying? Is dit nie tyd dat ons uitfigure wat Jesus bid nie? Sodat ons gebede ook geantwoord kan word? So, if heaven is the goal and you're hoping to one day reach it, because you're scared of hell and judgment, I have one question. How do you know you're saved? For love casts out all fear. God is love. God is liefde. So as jy bang is vir die hel en bang is vir die oordeelsdag, hoe weet jy is gered? As liefde alle vrees uitdruk. So, I want to focus on 2 points. Ek wil op 2 punte fokus. Die heel eerste punt gaan wees, how do I know I'm saved? Hoe weet ek is gered? Dis die heel eerste punt. Hoe weet ek is gered? Nie om eendag hemel te maak nie, maar hoe weet ek is gered? So, I'm just going to quote verses out of the whole gospel that summarize the main point. Because ons sal nooit weet hoekom ons gered is nie, as ons nie geweet het wie Jesus Christus is nie, en hoekom moet hy op die kruis gaan. We cannot know how we are saved if we don't know why Jesus came. If we don't know why he came, how can we be saved? For the world already believes that. The world believes he came. Die wêreld glo Jesus het gekom. He was a great prophet. He was a great teacher. Maar hulle is nog steeds in die wêreld. Hulle ken hom nie. Soos almal glo Jesus het gekom. Selfs die mense in die wêreld glo Jesus het gekom. Maar hoekom het hy gekom? So, hoe weet ons is gered as ons nie weet hoekom het hy gekom nie? So, first point is, how do I know I'm saved? But that is just my first point, but the question I've written below it is, why did Jesus come? Why did Jesus come? Matthew 5, verse 17. To fulfill the law and prophets. To fulfill the law and prophets. And then verse 9, 13. To call sinners to repentance. Verse 9 to 13. Oh, sorry, chapter 9, 13. Yeah, sorry. Chapter 9, 13. Vers 9, hoofstuk 9, vers 13. To call sinners to repentance. Chapter 10, verse 34 to 35. To bring division between the children of light and the children of darkness. Om skeiding te bring tussen die wat in die lig is en die wat in die donkerheid is. So hoekom lyk baie van ons wat in die lig is soos die wat in die donker is, as hy gekom het om skeiding te bring? If there's a division between light and darkness, why do we, that are supposed to be the light of the world, look like we're in the darkness? There's supposed to be a division between us. Chapter 20, verse 28. He came to serve and give his life as ransom. Hy het gekom om te red en sy lewe te gee as loskoopprys. Nou, wat beteken loskoopprys? What does the word ransom mean? Die Hebreëse woord is pada. En dit beteken om gekoop te word en losgemaak te word. Pada in English means to redeem or rescue by paying a price. So ransom means to be rescued by paying a price. So it costs something to be rescued. Dat het iets gekos om my te red. Dit is wat loskoopprys beteken. Dit is wat die woord ransom beteken, want Jesus het gekom om sy lewe te gee en as loskoopprys vir ons te betaal. En die Griekse woord wat ek half nou is, altyd dieselfde betekenis.
Die Griekse woord is latron, meaning the price paid to free a slave or a prisoner. Behalwe die Grieks mik baie meer om 'n slaaf en iemand in die tronk vry te laat. To save those who are in prison and those who are captive. Mark 1:38. He came to preach the good news. Hopelik is dit wat ek vanoggend doen. He came to preach the good news. Chapter 2:17. He came to call sinners to repentance. Hy het gekom om sondaars tot bekering te bring. Luke 4:18-19. He came to preach the gospel, heal the sick, cleanse the lepers, and set those who are captives free. Ransom means to set the captives free. Loskoopprys beteken om die gevangenes los te laat, die slawe los te laat. En hy het gekom om die wat gevangene is los te laat. Luke 12:49. To set the souls on fire for the Father. Om die siele vir die Vader aan die brand te slaan. If we are all on fire, why aren't there more revivals in the world? If we are burning for Christ, why aren't we walking in miracles and healing? Why do people still get sick? As ons in die brand is vir Jesus, kom daar nie meer mense gered nie. Dit is die hartjie gedeelte. Want die vers eindig nie daar nie. The last part of the verse says, but when I return will I find faith on earth? I came to set souls on fire, but when I return will I find faith on earth? Sal die Here geloof vind op die aarde wanneer hy terugkom? Dit is die hartjie gedeelte. Vir die wat brand, is die wat glo. Vraag is, glo ons? Want ons word in 'n kultuur groot gemaak wat seeing is believing, sien is glo. Ek is jammer, vir lang tyd het hulle glad nie Jesus gesien nie, maar dit weet ek daar. So hoe kan ons hier dieselfde nie? Dit is tyd dat ons begin glo tot ons hom sien. Al is dit nie in hierdie lewe nie, al is dit in die volgende lewe. Maar dit is tyd dat ons glo tot ons hom sien. It's time that we believe till we see him. Doesn't matter the cost. Then Luke 19:10 is the most important one. To seek and save the lost. To seek and save the lost. Om die wat verlore is te soek en te red. John 3:16-17, we all know this one. For God so loved the world that he came and gave his only begotten son. Wat van vers 17, ons almal ken 16, maar niemand ken 17 nie. 17 is belangriker as vers 16. Verse 17 is more important than verse 16. So why is verse 16 the only one we know? Verse 17, he didn't come to condemn, but to save the world. Ons kan nie vers 16 hê sonder vers 17 nie. Because we are condemning people so much because they're in the world instead of loving them. Maybe that's the reason they're in the world, is because we condemn them. Maybe people aren't getting saved because of us. Miskien word mense glad nie gered nie van ons skuld. Want ons condemn hulle. Ons oordeel hulle in plaas van om hulle liefde te wys. En miskien is dit die rede hoekom hulle hel toe gaan. Ons is vir onsself hulle liefde te wys. For God didn't come to condemn, but to save. Hy het nie gekom om te oordeel nie, maar om te red. So miskien moet ons op hy oordeel en miskien red. En ek is ook skuldig daarvan, ek weet van 'n paar mense wat ek moet vir hulle kon nie anders sê. John 6:38. He came to do the will of the Father. He came to do the will of the Father. Hy het gekom om die Vader se wil te doen. Wat is die Vader se wil? Ons Vader wat in die hemel is, laat u wil geskied, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Wat is die wil van die Vader? Laat u koninkryk kom. Nou hoe lyk dit? Is daar moord in die hemel? Nee. Is daar armoede in die hemel? Nee. Is daar haat? Is daar pyn? Is daar seer? Is daar trane? So hoekom het ons dit hier? So ons as die kerk is aan die slaap. Ons moet begin wakker word.
Want die onze Vader is, Vader, laat U wil geskied, laat U koninkryk kom. Let your kingdom come. So it is in heaven, let it be on earth. Here, ek glad nie soos hemel vir my. En ek was al daar. Verse chapter 9, 39. He came to judge the spirit of religion. Net het Jesus gesê, ek het nie gekom om te oordeel nie, maar nou sê ek het gekom om die gees te oordeel. Wat het hy gekom om te oordeel? Hy het gekom om te oordeel wat die fariseërs en die sadduseërs vir jare lank doen. Dit moet so, 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 dit moet so wees. Jesus hou nie van dit nie. Hy het self vir die fariseërs en Jode gesê, julle tradisies wat julle elke jaar doen, ek hou niks daarvan nie. Maar Jesus het gesê hulle moet dit doen. Volgens Moses se wette moes hulle daai tradisies doen, maar Jesus het gesê ek hou nie daarvan nie. Nou, dit werk teen mekaar. The reason Jesus came to judge the spirit of religion is because it teaches us unbelief instead of faith. Religion leer ons ongeloof in plaas van geloof. Want religion hou ons in 'n boks en sê, as God nie dit doen nie, beteken dit is nie God nie. So nou moet ek glo, want God antwoord nie meer gebede nie. So nou is daai daarso gesit. En dis wat religion doen. Sodra God nie ietsie doen nie, sit ons dit in 'n boks en sê, okay, so God doen nie dit nie. Okay, so God doen dit. Okay, nee, hy doen ook nie dit nie, maar God doen dit. Okay, hy doen ook nie dit nie. Later dan begin God niks vir ons doen nie, want ons glo hy kan. En dis wat die gees van religion doen. The spirit of religion puts God in such a small box that we believe He's helpless, that we believe He's powerless. And that's what the spirit of religion is what's killing the world today. Nou my vraag is, as die sataniste meer krag het as ons Christene, hoekom is ons nou Christene? Is dit nie tyd dat ons wakker word nie? Is dit nie tyd dat ons vir hulle wys wie Jesus is nie? Hoekom wanneer die sataniste by mekaar kom in 'n groepie, hardloop ons Christene na 'n gebedsgroep toe. Maar wanneer ons na 'n gebedsgroep toe kom, dan lag die sataniste vir ons. Dis ons saam andersom te wees. Wanneer ons by mekaar kom, when the Christians are supposed to be coming together, when the believers come together, the Satanists is supposed to be crying. But now, when the Satanists come together, the Christians are crying. What happened? Where's the fire? And then John 10:10, Tiny Vedet's favorite. He came to give everlasting life. Hy het gekom om die ewige lewe te gee. En dis die gospel. Dis die evangelie. Hy kom om die ewige lewe te gee. Hy kom vir ons. Hy het vir ons die ewige lewe gegee. Sodat ons saam met hom kan leef. Vir altyd en altyd. Maar dis jou keuse waar daai ewige lewe gaan wees. John 12:46, He came to bring light into the world. He came to bring light into the world. Hy het gekom om lig in die wêreld te bring. Ek dink Jesus is die lig. As Jesus die lig is, kom hy gekom om die lig te bring. Matteus 5:18, You are the light of the world. Jy is die lig in die wêreld. A city set on a hill cannot be hidden. So hoekom kry ons weg? Why are we hiding? If a city set on a hill cannot be hidden. What happened to our life? Is it dim? Is it on? Is it burning? Is it flashing? Is it flickering? Is hy ooit ingeplant? So chapter 18:27. He came to witness the truth of the Father. Wat is die waarheid van die Vader? What is the truth of the Father? 1 John 4:18. 1 John 5:7. The truth of the Father is Jesus Christ is the Son of God. Jesus Christus is die Seun van God. En wie nie Jesus Christus die Seun van God sien nie, het die gees van die Antichrist. Die Antichrist is nie een persoon nie. Die groot Antichrist is, dis toch right nie. Maar die gees van die Antichrist staan hier van die tyd van Kain. Want dis hoekom hy vir altyd dood gemaak. Want hy het die gees van die Antichrist. Want die gees van die Antichrist maak alles dood wat God kan maak. Want hy glo nie in God nie. Want hy ken nie liefde nie. Baie van ons fight
teen die gees van Antichrist, want ons het saam met dit groot. A lot of us fight against the spirit of the Antichrist because we grew up with it. So the truth of the Father is Jesus Christ is the Son of God. Okay. So in summary, why did Jesus come? Hoekom het Jesus gekom? Jesus came to fulfill the law and the prophets, to call sinners to repentance, to save and serve and give his life as ransom, to bring salvation and reveal the truth of the Father, reveal it to who? To us, so that we can destroy the works of the devil and bring everlasting life to the lost. Okay, so Jesus came to fulfill the law and the prophets, to call sinners to repentance, save and give his life as ransom. Okay, so Jesus het gekom om die wette en die profete te vervul, om sondaars tot bekering te lei en sy lewe te gee sodat ons gered kan word. Okay, maar hoekom? So that we can destroy the works of the devil. Nee, Jesus het vir ons die werk gegee. So that we can destroy the works of the devil. So dat ons die werk van die devil kan doen. Nee, Jesus nie. Jesus het daai werk vir ons gegee. Dis ons werk. Maar nie dit nie, to bring everlasting life to the lost. Ons wag om Jesus met mense red, maar ons sit op ons stoele en wag wat Jesus moet doen. So hoekom het Jesus hulle gered as hy gesê het, go into all the world, preach the gospel, heal the sick, place the lepers, cast out demons, freely give, freely seek, freely give. As Jesus dit vir ons gesê om dit te gaan doen, hoekom wag ons vir Jesus om mense te doen? Wat doen ons? But not only to give everlasting life, but to set them free to everyone can be reconciled to God. Ons werk is om almal weer een te maak met God. Maar ons kan nie dit doen as ons nie weet wie ons is nie. Ons kan nie dit doen as ons nie verstaan een is met die Vader nie. Dit gaan baie teen die Trinity wat ons geleer was. Vader, Seun, Heilige Gees. Maar ek is in Jesus, Jesus in my. Heilige Gees is ook in my, so val ek nie Trinity. Dit is nie 'n Trinity. Dit is nie 'n driehoek nie. Dit is 'n vierkant. Maar dit is Vader, Seun, Heilige Gees en ons as die bruid van God. Ons is almal een met Jesus. En Jesus connect ons aan die Vader. Maar ons is een met Heilige Gees. En die Heilige Gees connect ons met Jesus en die Vader. It's not just a Trinity. That's limiting God. Don't put him in the box. Because we are inside of Jesus and Jesus inside of us. It's not three in God, three in one. There's no Bible scripture for that. We made that theology up. We are in Jesus Christ and we are part of that Trinity. En dan gaan nou vir die Bybelvers. So, Jesus came to fulfill the law and prophecy, call sinners to repentance, serve and give his life as ransom, to bring salvation and reveal the truth of the Father to us, so we can destroy the works of Satan and bring everlasting life to the lost, and set them free so everyone can be reconciled. We have a mission and a purpose. Ons het 'n missie en 'n doel. Omdat Jesus gekom het. We have a mission and purpose because Jesus came. As hy nie gekom het nie, het ons nie 'n doel. Maar dan sou ons nog steeds verloor wees. As hy nie gekom het nie, het ons nie 'n missie gehad nie. En wat is ons missie? Om mense te red. So this was his mission. So we know the mission of Jesus, but what was the purpose of his mission? There's a difference between purpose and mission. The mission was the cross, but for what purpose? Sy missie was om kruis te gaan maak, wat sy doel? Wat is die verskil tussen missie en doel? Want ek kon net begin het. Dit is alles goed. So kom dan nie eens dit gedoen nie. Kom dan na die missie gaan. Want as hy alles oor begin het en sy jou dood. Maar hy het so lief, het gekies om kruis te gaan. Sodat hy nie jou dood maak. Want ons is
gebore in die natuur van Adam. We're born in the image of Adam, in the image of sin. So God could have replaced everyone, but that's not what He wanted. He wanted you. He loved you. So my second point is made in the image of God. My tweede punt wat ek nou wil fokus, gemaak in die beeld van God. For what purpose did Jesus come? Earlier we read in Luke 19:10, but every translation is wrong. If you go back to the Greek, elke translasie is verkeerd, selfs die Afrikaanse translasies. Maar as jy teruggaan na die Griekse translasie, dis wat dit lees. For the Son of Man has come to seek and save that which was lost. That which. Nie die heks op die kat met die kat en die besem nie, maar daai een wat dit wat verlore was. So it's not a witch, the woman, the lady with the long hair. It's not that witch. That's actually. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. What was lost? I mean, ons was verloren. I know we were lost, but it doesn't point to a person. It points to a certain thing that was lost. Dit wys na ietsie toe wat verloren. Wat was verloren? Ja, Genesis 1:26-28. Genesis 1:26-28. Then God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. In the image of male and female, He created them. And God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Toe God het mens gemaak, in sy beeld. Man en vrou het hy gemaak in sy beeld. Ons is almal een. Dis hoekom die Here gesê het, jy sal met jou man trou, jy sal met jou vrou trou, en jy sal een wees in die Here. In die Griekse woord is daar nie 'n woord vir wat. Daar is nie 'n woord vir vrou nie, maar hulle sê man en vrou is een. Die Grieke glo jy is gebore om te trou. The Greeks believe you are born to marry. There's no word for what in Greek. So you're already made one, because you're already in His image. Ons is nie in mekaar se beeld gemaak nie. Ons is in sy beeld. We're made in His image, not in each other. So Genesis 1:27 is the main focus. God created man in His image. And then it says again, in the image of God, He created man. Takes us back to the Trinity. Ons is in God se beeld gemaak. Maar God is in ons beeld gemaak. Dat klink hier reg. We're made in God's image and God is made in our image. That doesn't sound right. But that's what the Bible says. God created man in His image, and in the image of God He created man. The Greek actually translated it with this explanation. When you look at me, you should see God. If I look at you, I should see God. As jy na my kyk met ek God sien, as ek na jou kyk met ek God sien. Want ons is in sy beeld. We're made in His image. So we are created in God's image. That's God's sin. Sonder God. Ken God sonder. Okay, balance himself. So Adam en Eva was sonderloos. Adam and Eve was without sin. But they're made in God's image, but God doesn't know sin. So that means Adam and Eve was without sin.
Jy wil sin wis. As ons 'n God se beeld gemaak is, hoekom sondig ons? Genesis 3 vers 1 tot 7. Genesis 3 verse 1 to 7. Now the serpent was craftier than any other beast of the field that the Lord God has made. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? And the woman said to the serpent, we may eat of the fruit of the trees in the garden. But God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. But the serpent said to the woman, you will not surely die. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to her eyes, and that the tree was to be desired to make one wise, she took of its fruit and ate. And she also gave some to her husband, who was with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. Clothes that were made of leaves to simplify. So, die interessante gedeelte is, dit staan nie dat daar so Eva het gaan soek. Adam, wat sê ek het ook gekry? Adam. It doesn't say that. It says, she turned and gave the fruit to Adam. She didn't go seeking for Adam. Adam was with her when the serpent spoke to her. So I wonder if her fault wasn't because he heard the words from God. She heard the words from Adam. Hy het die woord van God gehoor. Eva het die woord van Adam gehoor. Eve said, you shall not touch the tree lest you die. God het dit nooit gesê nie. Why did the serpent go to Eve and not to Adam? Because Eve didn't know the full truth, but Adam knew the truth because he knew God. He heard God. Eve heard the word from Adam, not from God directly. So Adam was supposed to guide Eve into righteousness, into the truth. So Genesis 3 verse 4 to 5 is the main focus. Genesis 3 verse 3 to 5. The serpent said, you will not die. You will be like God. You will know good and evil. En wie se beeld was Adam en Eva gemaak? God se. Okay. So God, Adam and Eve were made in God's image. Okay. So the devil used three deceptive truths against Adam and Eve. Die duiwel het drie leuns gebruik teen Adam en Eva, maar met die waarheid. Met leuns. Misleidend, dankie. The first one, die eerste een, you will not die. Jy sal nie doodgaan. Kan God doodgaan? Okay, so God kan nie doodgaan. So Adam and Eve was immortal because God cannot die. Adam en Eva kon ook nooit doodgaan, want hulle was 'n God se deel. Dood het bestaan nie. Tweede punt, jy sal soos God wees. You will be like God, is my second point. Is hulle net God se deel gemaak nie? It's already like God. It's already like God. They were made in God's image. Okay. But, so, they were already like God. They cannot die. God kan nie doodgaan nie. Dis klaar soos God. Okay, so het maak nie sin hoekom die duiwel daar gesê het. Maar nou kom die derde ding. You will know good and evil. Jy sal goed en kwaad ken. Ken God goed? Is God goed? Does God know goodness? Yes, God is good. Okay. Bewys dit. Markus 10:18. Hoe kan jy met goed? Iemand is goed nie behalwe God. None is good but God. Nou, as Jesus God is, hoekom sê hy dit? If Jesus is God, why does he say that? Because he says, I cannot be good without my Father. He always goes back to the Father.
Jesus wys altyd aan die Vader toe. Hy was altyd na die Vader toe en hy sê, niemand kan goed wees behalwe God nie. Ek self kan nie goed wees sonder my Pa nie. Dis my Pa wat my goed maak. Dis wat Jesus daar sê in Markus 10:18. Die rede hoekom Jesus goed is, en sy vir ons. Die rede hoekom ons goed is, want Jesus is goed. Ek sê ek na eie goed. Net wat ek doen kan goed wees, maar Jesus op my. So, they cannot die. They're already made in the image of God. They already know goodness because God is good. So, what did they eat? Hoe kom hulle vrug eet? Hoe het die duivel hulle gemislei om daar vrug te vat? As al drie goeders wat die duivel gesê het, waarheid is. Why did they eat the fruit if all three things the devil said was true? Jy weet hoe word rot gevorm. Jy word 99% kos gemaak en 1% gif. Daai balletjies, daai balletjies, dis 99% kos, maar 1% gif. Rat poison is made by 99% food and 1% poison. You don't need a lot of poison to kill a rat. The devil will never come to you with a solid lie because he will see as thieves. He will always come to you in deception, using the truth. And he's not lying to you. Die duivel sal altyd jou mislei met die waarheid. Want die waarheid in die duivel se mond is nie waarheid. Die waarheid in God se mond is waarheid, maar die waarheid in die duivel se mond is nie waarheid nie. Kyk hoe die duivel dan van Jesus mislei, het die Bybel gebruik. Die Bybel is waarheid. Die woord van God is waarheid. So, maar die duivel het die skrif gebruik om Jesus te mislei. Hy het die waarheid gebruik. Die waarheid in die mond van die duivel is nooit waarheid. Dit is altyd 'n misleiding. Maar dit sal altyd iets uit jou uitbreek. Want sy planne vir jou is nooit goed. So how did the devil deceive them using truth? In hierdie een sin. You will know good and evil. Evil. Hulle sal goed en kwaad ken. Hulle ken goed, maar hulle ken nie kwaad nie. Niemand ken kwaad nie. Kwaad het nog nooit bestaan. So the devil made it look like God knows evil. And that's why they wanted to eat the fruit, because they don't know evil. Evil never existed. Kwaad het nooit geken, bestaan. Niemand ken kwaad nie. So die devil het gejok en dit laat lyk as God kwaad ken. Want wat hy gesê het, jy sal soos God wees. Jy sal goed en kwaad ken. So die devil dan gesê God ken kwaad. God knows evil. That's what the devil said. Because he will be like God knowing good and evil. The devil used the truths of God, but snuck a lie in. Die duivel het die waarheid van God gebruik, maar alleen op die einde buitelaat. En dis hoekom hy die vrug eet. Die een is op hom verloor. Die rede hoekom hy die vrug geëet het, is want hulle het iets vergeet wat hulle nooit voorgemaak het. The reason they ate the fruit is because they desired something they were never created for. Man was never created to know evil. And that's what I ate the fruit, because they didn't know what evil was. Hulle het die vrug geëet want hulle het nie geweet wat kwaad is. Hulle het iets gesoek omdat hulle nie gemaak was. En toe hulle die vrug geëet het, het hulle meesters verander. Want in plaas van God te gehoorsaam, hulle die duivel. So when they ate the fruit, they changed masters, becoming the image of sin, the children of Satan, slaves of Satan, losing the image of God. So what did Jesus come to restore? Our sonship, our relationship with the Father, our innocence, and our relationship with each other. Jesus het gekom om ons koninklikheid terug te bring. Ons verhouding met die Vader te herstel. En ons dat in sin te staan. Ons sal terug te gee. Innocence.
En hy kom om ons verhouding met mekaar te herstel. Hoeveel kinders van vandag het 'n verhouding met mekaar? Ek ken baie mense. En dis kom ek sê, kom ons verhouding met mekaar te herstel. It's came to restore our relationship with each other. Because we cannot love ourselves if we don't know how we love them. And if we don't love ourselves, we cannot love each other. So first of all, He came to restore us with the Father, so that we can know how much He loves us, so that I can restore to you. Because if it wasn't for the Father, we can't have a relationship. Because it will look like the world's relationship. I do something, you do something back. And that's what Jesus did. So what was lost? What was verloren? Die beeld van God. The true image of God. Is wat verloren was. The image of the Father. So Jesus came to restore that which was lost. Jesus het gekom om dit wat verloren was te herstel. Wat is verloren? Die beeld van God. Ons het die beeld van God verloren. En dis wat Jesus kom om ons terug. We lost the image of God, and that's what Jesus came to restore. So, if Jesus came to restore the image of God, what does it mean? Does Jesus sin? No. So we also can go without sin. Ons kan ook sonder sonde wees. Want as God ons in sy beeld gemaak het, hoekom glo ons is sonde en nie kinders van God nie? Want 'n kind van God en 'n sondaar is twee verskillende mense. Want die een is die kind van die Vader en die ander is die kind van Satan. Ons is nie sondaars nie, ons is die kinders van die Vader. We are not sinners, we are children of God. Sinners are the children of Satan, not the children of God. And we are children of God, so we can go without sin. Ons kan sonder sonde en ons kan sonder sonde leef. En dit is hoekom Jesus gekom het. En dit is die betekenis van die kruis. Want al ons sonde is op daai kruis, sodat ek nie hoef sonde te doen nie. Ek is nie gemaak. Ek sê dieselfde as wat ek was nie. Selfs met julle sien wie julle was nie. You're not who you were. Jesus renewed you into a sinless lifestyle. So we're created in God's image. Man is made the theology that we're born in Adam and Eve's image even after we're saved. Mense het die teologie gemaak dat ons nog steeds in Adam en Eva se beeld lewe na ons gered is. Wat is die doel van die kruis as ons nog steeds sondaar is na ons gered is? Dit beteken ons sê hierdie ding het geen werk nie. Dit beteken Jesus het vir my kruis gekom. Ons kan sonder sonde lewe en dis die doel dat Jesus gekom het. Hy het gekom om ons te herstel met die Vader. En volgens die Bybel kan 'n sondaar nie in ons staan. Nee. So, hoe glo ons is sondaars? Is dit nie miskien hoekom ons bang is vir die hel nie, want ons glo ons is sondaars, maar ons wil praat gaan. Maar die Bybel sê geen sondaar sal die hel wees nie. Is dit nie miskien hoekom ons bang is nie? Want ons glo in leuen van die duiwel af. Die leuen is ons is nie sondaars nie. Ons is kinders van God. So, I want to end with these questions, and I actually want to sing it to you all. Ek wil hê from dit in jou hart bly. Are we redeemed to God or are we enslaved to sin? Is ons herstel met die Vader of is ons 'n slaaf aan sonde? En is ons gered? Are we saved? And if you say yes, we are saved. Yes, I am saved. What is the proof of you being saved? Dis die bewys dat jy weet. Omdat Jesus so sê, baie mense sê dit, maar as ek kyk hoe hulle lewe, dan kan ek wat. So, hoe weet ek is gered? How do I know I'm saved? Jy ken maar sy vrou. That's right. How can you show I'm saved? Matthew 7:16 to 18. Mattheus 7, vers 16 tot 18. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every good tree bears good fruit,
but every bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. What is the fruit your life reveals? Wat 'n vrug dra jy? Want dat kan nie 'n appel by 'n doringboom pluk. En dan sal ook die dorings by 'n appelboom kry. So wat 'n vrug dra jy? So, dis ons kyk wat se vrug ons dra. Dis is how we test our fruit. Matthew 5-7. Matteus 5-7. As jy jouself tussen Matteus 5 en 7 kan kry, dan weet jy jy het goeie vrug. Maar as jy nie jouself daar binne kan kry nie, hoe weet jy jy is gered? As ander vers hoofstukke ook. Lukas 10-16. Luke 10-16. If you cannot find your fruit in those chapters, I'm questioning, are you saved? As jy gered, as jy nie jouself daar binne kry nie. But because according to these chapters, Jesus said, no one can enter the kingdom of my Father if they do these sins. En hy doen 'n klomp van hulle. As jy een van daai goed doen, kan jy nie in die koninkryk van God instap nie. So my vraag is, hoe van daai wys doen jy? Want jy glo jy kan. Want jy glo dis oké. Of jy sukkel en jy wil ophou en jy weet nie hoe nie. Dit gaan alles oor jou hart. You're not a sinner, you're a child of God. Jy is nie 'n sondaar nie, jy is 'n kind van God. Dit gee nie vir jou toestemming om te gaan sondig nie. Dit gee vir jou toestemming om te glo, oeps, ek het 'n foutjie gemaak, Liewe Jesus, vergewe my, maar nou weet ek as daai gebeur, ek bel iemand en ons bid saam. Ons probeer hierdie lewe alleen doen. Vandag se tyd gaan dit so moeilik raak, jy kan dit nie alleen doen nie. Ons kan nie hierdie lewe alleen gaan. We cannot go through life alone. Especially in these times like here right now. Want ons almal glo die weg waarop ons nou binnekom. Wie glo die weg waarop ons binnekort? Ek glo is binnekort. Kan jy nog oomblik gebeur? So hoekom wil ons alleen gaan? Hemel gevolg is. If heaven's gonna be full, why do we want to go without? Ek wil soveel mense saam met wat vir ons hoor. Maak so wat my kos. En dis my hartse begeerte. I'm ready to be left behind if there's one soul I can save. Ek is bereid om af te bly. Julle kan opgaan. Ek sal julle nog kry. Maar as ek een siel kan red, ek is bereid om af te bly. Want ek weet, dis nie die tribulasie wat my gaan kom. Niks gaan my kom, want ek weet wie ek is in Jesus. Ek is nog op. Ek is saam met daai 144,000 die evangelie gaan versprei in die tyd. Weet ek gaan mense red. As dit ek 'n celebration in die hemel het, weet ek mense op. I cannot celebrate as long as people go there. And I can't accept that. So my vraag is, hoeveel mense is jy neem? Hoeveel mense by die wat gered moet word? Of wag jy net wanneer jy mag neem ontstaan? So, my favorite verse, the promise the Lord gave me when I finished it. It says, if you can live as Jesus taught, then you will know Father. As jy lewe soos wat Jesus geleef het, sal jy die Vader ken. Want Jesus het gesê, as jy my sien, het jy die Vader gesien. So as ons lewe soos Jesus, is ek ons vrouw Jesus en ek sien. En die belofte is in Johannes 14 vers 1. John 14:21. Those who knows and keep my commandments, he is the one that loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will appear to him. Daai is die grootste belofte wat Jesus ons gee in die tyd. The biggest promise is hidden in this verse, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him. Dis praat jy wat dit sê, dit sê, I will appear to him. So nie net gaan Jesus ons lief hê nie, want ons het die Vader lief. Hy gaan aan ons verskyn, soos wat ek hier voor staan. As ons soos Jesus leef. Dis die belofte van Jesus. As ons soos Jesus leef, wys ons vir Jesus ons het hom lief. En as ons kan wys ons het Jesus lief,
sal die Vader ons lief hê. En die wat die Vader lief het Jesus gesê, ek sal na jou toe kom. Dit gee nie toestemming om nou alles tussen Maria of Martha te gaan doen en al daai goed vir alles te reg is. Dis nie wat Jesus sê. Want ons kan nie hierdie alleen doen. Jesus het nooit alleen gewerk nie. Spreek ek het by 12 disciples gehad. En later aan 73 uitgestuur. En na 73 het hy 300 mense gered. En 300 uitgestuur. En na die 300 het 3000 mense gered geword. En hy 3000 uitgestuur. Jesus het nooit alleen gewerk. Want hy wil hê ons moet saam werk. So if you struggle to see God, my question is, are you living like Him? As jy sukkel om God te sien, my vraag is net wie jy is. Want dit is hoe ons hom sien. En dis okay as ons foute maak. Daar's nie probleem met foute maak nie, want dis hoe ons leer. Ons leer uit foute uit. Ek het uit ander mense foute uit geleer, en ander mense leer uit my foute uit. Maar dit is okay om in daai foute te bly. Dit is waarna ons fout maak, en balance mekaar as jy luister, ek het flip sit van hierso. Dis nog ongelooflik. Ek word dat balance. En jy bel nie enige iemand, jy bel iemand, jy kan vrou wat nie vir jou gesê wat jy wil hoor en maar vir jou sê wat jy moet hoor. En dis jy om ons sukkel. Ons wil net hoor wat ons wil hoor. Ons wil nie altyd hoor wat ons moet hoor. So ek wil net hierdie by julle los dat die Here vir ons almal belofte gegee het dat hy sal aan ons verskyn. En dit is nie eendag aan ons toe, dit is 'n belofte toe hy die hemel is nie 'n far distance ding nie. Ons is almal nou in die hemel. Dit is nie vir eendag nie, dit is vir nou. Ek is klaar in die hemel, soos die soos hulle daar sit, is julle klaar in die hemel. Want ek glo in die land, glo in julle God. Ek glo julle almal Jesus Christus in julle, maar Jesus is nou in die hemel. So julle is in hom, en hy is in julle. So julle is ook nou in die hemel. Die hemel is nie 'n far distance ding nie, dit is nie 'n ding wat ver aan die kant is. Dis 'n ding wat eendag gaan kom wanneer ek dood is. Nee, dis ding waar jy dis plek waar jy nou is. The reason prayers aren't answered is because we're trying to pray from earth to heaven instead of heaven to earth. Stel dat ons hier hemel op. Dat die mense kan gesien word deur die van Vader ons sê, sodat hulle gered word. Ek wil net die dialoog sien. Afsluiting van dit. Net afsluiting gebed en dan en toe wou ons beloof om 'n bietjie te sting na ons afsluit en as iemand wil hê ons moet julle kan gerus van my toe kom aksepeer aan dit dan doodlik siekes ek het al siekes gesien genees word ek het 'n kind in 'n motorfiets ongeluk gesien en sy bene was gebreek hy was smoor gewees met die rib het gebreek maar toe ek hom klaar gebid het staan die dokter daar weet ek wat gebeur het hy het uitgehaal daar. As gebed 'n kind se bene in mekaar kan sit, hoeveel te meer kan hy nie jou dood lees nie. Ek het 'n wonderwerk gesien waar ek my oë met die dood het opgemerk het. En ek skil nie ons kon hê. Ons het 'n wonderwerk gesien, want hy doen dit nog steeds. Daar is nie 'n amen op die einde van die boek van Handelinge nie. Die boek van Handelinge leer ons in mekaar. Ons kan doen alles in die Bybel staan. En dis nie net omdat ek spesiaal is nie, want ek is nie. Ek is God se seun. En ons almal is sy seun. Dit maak ons almal spesiaal. Die titel van pastoor moet my spesiaal nie. Ek is God se seun en dit is wat my spesiaal maak. En julle is ook sy kinders. En julle is ook spesiaal. En julle is intercessors met die belangrikste werk wat jy is. Want dit is julle werk vir ons morgen. Want ons is besig gemaak vir ons skuld julle ou mense meer te ooit te. As julle nie vir ons bid nie, wie gaan vir ons bid? So vra ek bid asseblief vir ons jong generasie. Tyd dat hy die Bybel kom. Tyd vir herlewing. Want as julle wil hê die wêreld moet plaasvind, is eenvoudig. Voordat die wêreld kan plaasvind, moet daar eers die grootste wêreldwye herlewing plaasvind. Ons is nog ver van dit. Ek is jammer. So as julle wil hê dit gou kom, bid vir herlewing kom, sodat mense gered kan word. En dat soek jy dan voor. As daar alleen plek is in die hemel, stap ek in die hel en iemand daar. Ek soek daar in die lewe. En ons almal is geskryf op die paal van die God. Dus
almal aan die hemel sien. So gooi daai vrees weg. Want ek glo dat almal kan vir my sê, Jesus Christus is die Seun van God. En volgens die Bybel, as ek dit kan sê, weet jy is 'n kind van God. En hoekom sal God sy eie kind stuur? Julle almal is gered. So I hope dink julle gaan help. Hope dink julle is nie gered. You are all saved. But the question is, are you going to live with it? Are you going to bear the fruit? And then you've got that. So, Vader, ek dank dat U ons saam was, waar die elke hart sal onderwerp. Dank dat U spreker van die tyd en gestigheid gegee. Ek dank dat U ons sal kom en ja, woord net in ons hart neem. Dank U, Vader. Thank you, Lord, that You touch every heart, every soul, every mind, and that it hammer in their heart don't want to say, just one more Jesus, just one more, just one more Jesus, just one more. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Ek wil ook sê, bless met die liedjie wat die Here hom na